na autobusnom kolodvoru u Samoboru. Ima puno ovakvih malih kombija na kojima piše besplatni javni prijevoz, free public transportation, gradski prijevoz, grad Samobor. Evo, lijepa slika, čuveno ovo samoborsko veliko S i više takvih autobusa, kombija. Znači kad dođete u Samobor, iz Samobora možete lako u Lipovecu, u Breganu, u obližnja manja mjesta bez da plaćate. Ali kad uđete u kombi ili u bus, vozač vam ipak dade kartu na kojoj piše besplatno prijevoz. Evo vidite kako to funkcionira, krasno. Baš su se dobro sjetili Samoborci da ne trpaju svoj divni grad sa autima.